Slayer na man fontias say. Yes, you are man here attending the Asia baby. There be. Ya na di nipa na ka social media wona street so ukudum ene ba bibia ho ene e kan ni na esi ani a ne o so okay yemfa mara eye adwendwene mu ene pono so yemfa emra se ma wo hu ni nyina mra emetuga entiase ana no pay yeti odi o yo brother e beda ase bebre na ya kye ya tie for na ya ma wo nyina afi nhia pa ase sompa kunafo a kye de beba so nyame ya adoma fia de wo ye ni mo chena chi fia de ya na ye twetwere edin no enti no sadia da ubo no akro no obi anhye ne nso saa na ba bia wo so okotwere ni din no na akotwere ajo card ebre no so a waba brother sadia o kan nkomo a ye bedi ne eho hia na ye adesua nso na ano ne ye nyina ye koto aba ye to aba no wie ye no ye nya aban foforo yes sir aban foforo na wo ba no ye nya no kwa kwan a ye fa so nya ye no ayem pimanim ayem moho sesei o hwe emrahye badwa mu a ye de number ene ye adwuma e wo mrahye badwa mu ho na hwe number na ye de ye adwuma na eni DC4 enya number no ne moho mienu na saa ne moho mienu no nti no amanfo e kan huhuhu se eni DC4 be yisu wo mo dodo na wo mo wo no edi aye niema bia ebi nsida ewo ye man yi mu enti ebi kan se enokra nti amana ye hu edi ama Ghana ya nhwe ya na omo dodo no akotua na mom bia ebe wiase no na be ya de bone amayen ebi so ka se ne dodo ni yiyeye mu ntia ena aba ne se dia abai ntia no pei ye be hwe dia mra no ka nhihye kwan so sadia bibia da ne kwan mu na ya wia ya yempensempensemu parliament ni nyina kodi fa akono ebeboa yen ana emoa yen na ya hwe mu ha nti de da amanfo ano a amanfo ka ne huhuhu no na ye gina so de abisa se omampani Mahama o mfie 9 efiri January 2025 ede kosi 2028 a ye beto aba eno okay ye bisa se nimfie 9 we di amrade mano no sabra wo dom dodo wo mrahye badwa mu yi obetime chinchim emra no na wasen atena so mfie nwotwe bi wa na eno ne nkomo a ye pese ye di ena no pa ha eye election house yes if you send ye nyina no eye abato mu nsem abato achi empense mu a ye yo no ebi enie anope midin do wa hene champo na ye nhase na ye nwuram said America akire mu no na ano na ye to aba no wie ye no na omampani Mahama niku a odom no wo madi abato no mu nkunim na ye hwemra hye badwafo ede na wo manya miensa nche mu no mu mienu da ye che parliament no mu miensa wo manya mu mienu enti ama wo mo edodo na enkrofo e kan se obetima fa saa dodo na wo manya no so ede adane emra ani na wanya kwan atena so akonwa no so akonanim echen dia owo se utumi etena so eno nti ye pese edimu nkomo eno na ema ya bisa asem se ohun kwan so obetimi aye na okre pa ne se mmuaye edikan ne se yes ohun kwan se obetimi a extend ne time na watimi atoa so adi akonwa no emfie nwotwe biem nanso ebata ho nanso no ene se gise onya Ghana fo dodo ema yetai saa na montuo no achi okay ansana watumi ede aye adwuma ene nti anopai mpense mu ayede bai eba besua ebe kire yade na yebesua nema pii enso ene de afiri mu ewo ne yo emu se ekokoba ne saa kwan a ewo se yede efa so de di nkan oman Ghana yete aseman a yewo amamuo no ho emra a yede oman no yewo mra yede bu oman no na emra no 1992 constitution yes ewo nkorabata hodo ewo nchichemu de etoso aduosiansia article 66 de di kan de etoso mienu no
eno ena ekasafa emra obi betimi de president enti o say a person elected as president shall, subject to clause 3 of this article, hold office for a term of 4 years, beginning from the date on which he is sworn in as president. And here why no? 2 don't say a person shall not be elected to hold office as president of Ghana for more than 2 terms. It is 4 year piece. 4 years no. In fear 9 ahudo mienu. And the emra we can say obia ye beyi ni se omampani e o maimu no da ye de ne besia konwa so no obetena ana obedi mampani no mfie 9 na ensese odi eboro sa mfie 9 no so ahodo mienu enti nipa ne betima di mfie 9 baako na yakwa abato owene a na wasen abedi mfie 9 baako bio aka na ye mienu ene de na esi enti ena ma o mampani mahama asan aba bie no obedi mfie 9 no yeto aba okoye ena wasan aba na yato aba ena warenti o mfie 9 ena ode eba bebu sana amamu mra constitution no aka ewo ha enom na yenkyekere dia ye kan ye emu ye hwe dia ye kan ye na ye de toto nia ededa nkrofo ano se omampani mahama wenya nipa dodo wo parliament ntino obetima change brane ne yekeka ho no enie ene nkyekere mu enie se omampani mahama pese ni fie nan a yede amanui owie na osan di mfie nwotwe eka ho ebiewa nia ewo se oye ene se de din kan ewo se o change emra ye kan sesiai article 66 no ewo se osesa no ewo constitution no mo ansa na watumi anya emfie 9 ede aka ne de mienu a waba abedie no article 66 okay say opese o odi ni tu ne last time iwie na otoa so biewa jese oye constitutional amendment edisesa article 66 ebie ekwan no mu nyesa de article 66 na si kwan no nti se osesa article 66 no edi bie ekwan no emu nanso ontumi nansore prekope enka se mewo MP4 mewo majority in parliament enti no masore mesesa article 66 there be nyesa na emran kan oni sa tumi no na enye ye kura so ye na dwen se enne meda sore ya madwen ho se me kura 4 years de datia 4 years de beba sisi a midi 4 years no wie so a me pese me san to aso na midi until opeso se samra na enye a straight jacket se osore ya na waka se o se samra ewo anamontuo bia ewo se odikan tuo ansana etume akọ eno eso enti yenhwe yempensem emra no mu kakra yenye analysis kakra wa ha over constitution bia te se Ghana constitution no ye wo articles no bi wo mu a articles na wo mu ye frɛ bi macho articles na sa macho articles no articles a edin se obi ebetimi asore akase o change ne trasa ne sesaye ni change ade a edin pa enafom enunti no untumi nsore prekope enka se article bia wo constitution mu a ye macho article no wo sore ya wo sesa no article bia wo constitution mu a ye macho article no agese unya nipa na ete wo man mu temamufo no ema omo boaw ema utumi sesa sa emra no na temamufo na moawa untumi sesa sa emra no a ye frɛ no macho article no enie article 66 na eno ka se yentumi sesa untumi ni omampani emoro emfie 9 ahodo mienu no yemisa se emra no mu de wahibia
say o share article 66 na eno ene ka say emfie nan ahodo mienu no udi a untumi ni omampani biem no eye macho constitutional provision. Okay. Na esan say ye macho constitutional provision ti no ubenya ni nkyeremu ewo article 290. Article 290 ewo constitution no mu. Article 290 no kyerɛ sɛ emra bia etese article 66 no eye entrenched. Eye entrenched constitutional provision. Eno nti untumi nsɔre emfa wo pɛ enka prekope masesa saa emra no. Ubefa ewo ehwana montuo we kyerɛ sɛ ye president o sɛ ye parliament o omu bia ni obetimi ada sɔre prekope aka sɛ mepɛsɛ mesesa article 66 na mi di president no eboro emfie nan ahodo mienu a emra no ede amayen eno na ne awbeye nie yenhwe number dodo a eye ene DC ewo sesi ewo parliament yi no ebetimi aboa wo mo ewo ekwan bi so ana efa enkomo a yedie ho esan say article 66 a macho provision a very strong provision eno no nipa ba kwa na parliament na president nkoa entumi sesa no ye hia nipa dodo a ewo abonten ye to aba no say ye betumi apene so say their president eka ana their parliament eka say ye pese ye sesa no ye ne wo mo ya adwen no je say unya eno bi nipa ye to aba no e de ta akire ade a ebetumi ama na ye mmere e de ama omampani mahama so odwen ho se obetu saa na mo no a ade ebetumi ama na ye mmere e de ama no sesie eye nipa dodo a MPs dodo a owo ewo parliament no eno ene bema na ye mmere e de ama no efi se ekoba ne saa obetumi afa ne nipa ne MPs dodo no na omo aye bill na omo ye bill no wi a then na omo ahase akopen krofo no ya bo hu dawura enkrofo no anatemamufo aye to aba no ye betimi age atom na ya to aba no e de apene eso na ye hwe nipa dodo nso a eto aba de ma NDC nanu ya e kire se omo hu do no e wotemamufo akomamu enti esense wode ne nipa dodo ne MPs dodo edwen ho kan se obesesa saa mra no na ode kwa abonten se amanfo nsomu a ebeye hono de ebeye mre amano onya omo mane so mu de a ebeye mre amano na ekoba ne saa anamontu be ne de akire processes no eye de ya processes a e de akire se first de di nkan no bail de ye kase bibi ya bail a eye nwoma na ye tintim na saa nwoma na ye tintim no eno na be kire se ye pese yesesa constitution no emu enti ye de saa bail no ebekwa akoma speaker of parliament ye de ma speaker of parliament a ne nsaka ono so ebebo akire no de akwa akoma council of state ono so de koma council of state ya council of state for ensaka omo wo adadiasa 30 days say saa 30 days no omo be kire omo adwen e wo ho e de ama speaker 30 days no eso a afi ya de betu dwa ya be bo hu dawro ya be make no public emra mu no ya be ka say ya gazette ye gazette a ana gazette no eye aban emra kwan so aban document ahodo nyina no ene ye ka say ye gazette nti no after 30 days no ye be gazette ye nya gazette wie pe na ne ya du so ene say ade a sesei ya de betwen edi abosomi nsia efrida ye gazette ye no edu abos eno achi abosomi nsia ye de samra kro no besan ya ko parliament biem ye de ko parliament a ye be kenkan no de edi nkan ye de be ko akotu dwa e wo parliament ho dia edi nkan ye kan say first reading e wo parliament no ye de be ko ye nya ye first reading no wi a parliament for betwen bra parliament for twen no
na yɛde saa emra no aba abɔnten ɛde abrɛ Ghana for aha na yɛbɛpɛ Ghana for adwene a yɛde bɛkɔ referendum sɛ Ghana for anamo a yɛpɛ sɛ yɛtuo nie emra wei sei na ɛka na botae a yɛpɛ sɛ ye anamo a yɛpɛ sɛ yɛtuo nti yɛpɛ sɛ yɛsesa saa emra no mo ne yɛyɛ adwene anamo ne yɛnyɛ adwene mo ne yɛyɛ adwene a mo bɛpene so sɛ ane mo ne yɛnyɛ adwene bɛpene so sɛ daabi enti no ɛno na ɛyɛ referendum no yɛbɛkɔ akɔto yes ana no ɛwɔ ɛno ɛho na referendum no yɛhia nipa a wɔn tumi to aba wɔ Ghana ha no emu ɔhankyɛ mu aduanan 40% of Ghana for etumi to aba ɛwɔ man mu ansana wɔn atumi ya referendum no yagye atom afei nyɛ no nko saa number na 40% na ɛkɔ akɔto aba no ana nipa etumi to aba no 25% of the people who vote in support of the fact that yes, President Mahama can run for another 8 years, it will come back to parliament. Say ye kwa bontia, sa 40% of Ghana for it to abano. Say mu 25% to aba say aine. O mampani Mahama wo ho kwan say o sesa emra no na utumi toa na mamud ne mampani a odie no eso de a. Emra no besan yakọ parliament biem. Esan kọ parliament a. Then not as a parliament akọ pass. Parliament be pass sa mra no. Parliament pass wi a. The aka echi ni say omampani a aha no oye omampani Mahama ote akonwa so na opese e bia ye ma no ebre no bi kan na mamuo ho no na afi ode ne nsa ahase a na afi de abeye emra eno de na kire say emra no ma ne kwan say obetimi atoa obetimi di mfie nwotwe biem aka ni mfie nan a okọ akodie ehun enti no na anamuntu no sei na ebesi akro yewie no nia yepese anopai yade eto edwa ene se anamuntu a se eba ne tim se obetu saa na mo no dia jese wasesa mra no ni MPs dodo a owo no enti obetumi initiate process no obetumi ahya ase ena edo a Ghana for enso wo edemanu a yeto abama na nanu ya yinti obetumi anya Ghana for dodo no nso ama yata na chi na ode asesa emra enti aba yeto ne nanu yi nsunsanso eba ye no a NDC fo anya dodo aboroso ewo parliament no enema bia ebia ebetumi de aba no ebi na yaboboso nanso enkyere se oda sori ya prekope na wakasa mepesa mesesa mra no ko 8 years dabi emra no nkansa ewo anamuntu a ewo se otu te sade ayedi kan akyekere mu yi nanso ohwemu a ne asie sesie yi ne nipa dodo a owo ewo parliament ho enom ene enkonwa dodo a wanya ene nipa dodo e wa bontene to abade ma no no nti so ye na dwen se dachi bia obesesa emra no na wahwe se obetimi di mfie no bia kan ni mfie a obetimi adi se o mampani no a bia ebeye mmere ede amano echense ebeye den enti na anopei nchechiremu kakra yade baye efa ne numbers a ana said ankrofo e kan say wanya MPs dodo e wo parliament ntino obetumi asesa mra no e de mfie no bia kan ne mfie ho no se otena konwa no so na oya ade e so Ghana fo ani na se one ne mra hyabedafo dodo we nyina edi kan tu na mo no na omo ba bonten na Ghana fo so do a yenya ma no enti oye na dwen say obesesa mra no a bia ebeye mmere ede amano enti anopei adisiana yede eba ye no obetuma akoso na yedi nkomo Sompa 90.7 ye Facebook no ewo ho enom na wati woni ye ni nkita eba WhatsApp Telegram ene atwetwere no nso a 0598994994 aha eye wo election house
enti no abrebia wona ye ne into anamo brother medals be brain nana oda say na what do you think no kwasem pa President Mahama wa adwuma ye na ono ankasa kura dika kasa 4 years pa de for certain things ya na edin omampanyi dada kofo akasa say 4 years ye dem omo no sure ube you minister no ministers ni wo appointees na 1.5 year ya eko enti ube ye ni ese beto abanti e basa na your eyes no na wani wo abato na e ba nso dana yi. What do you think of this? Possible emrana onyai adentia na nimbegu ase sesei na nimbegu ase enipa eto abademan na anu yi omonye ko supporters of NDC obeka say ubenya omo abribia okay bribi ne siye President Kufuor mamuo ni niema bia anso Ghana fo ani enti ne ma ebidi agufuo ekoto abano call sadia yesi eto no referendum different from the normal election ye no wahwe ya initiate process no obehase ba onya the required percentage na obehia e affect sa changes na opesa oye no enti no wahwe ya na nanim onyam pa ne din pa wanya nyina no saa de no beba abe gunanim ase ebio anhwe ya na ebekọ akoye se tumidie no beye ne de aboro enti adwuma kora se oye no onya daage na waye enti eno de onyai me de mafutuo ni se oni ni mfie nan a Ghana for de ama no owie ni mfie nan na omum prepare candidate obetimi aba be hye ono nanan mu na obetimi atoa adwuma na washa ase no eno nti na ebinom eka se ne running mate no onhwe ni ye efise mpembebre no sa sharp and quick transitional ebeba 2028 e wa NDC for afom no ideally nipa obetimi afele in the gap no ne running mate no ne running mate betimi afele gap no better than safe na yekoyi a new candidate ye campaign the amane say omehye omampani Mahama na because after 2028 no omampani Mahama ntumi nko by that time no na running mate no obi a ono no nso no wadosuko ewa adwuma no mu because obeko meetings ahodo nyina bi programs ne policies ne enema nyina no obeye privy to enti obeye a better candidate say obe replace no minim NDC for almost strategy there ba no kore pa ewo ho ene say ye pobia replace na ewo say nipa no eye dia obetumi atoa ni dwumadie ene ne hyehyeye ahodo enyina eso enti say obeda dwen ho say the ankrofo keka na bonten ebi kura ka say nipa dodo a wanya wo parliament nti obetimi aye 24 hour parliament 24 hour parliament obetimi aye ne say na yifo no say half okura nkwa ombenya half omde be ya adwuma emwa no ena NDC this time 2025 NDC jina baabi e ho e toro chen party bia kwan be so nieto mu jina baabi a ho e toro first and foremost eye percentage Ghana for their mom e kire se na yeso niema bia yentumi na ye pesa mo be soe yen enti se wo ba be soe dia se President Kufuor eye asem kan 40% as I say NDC eye 120%. Okay. Niente so mo ye 120% ne say e wo so mo ye adwuma e de egiyen free ani PP bre na o mama ya bre no mu na fe o mo de o mo aso de kan ho de so mo ye MPP de ne double enti no
Ghana for expectation from NDC this time no e was soro pa na no na say NDC for anhwe ya ye ni 2 years amanfo be hyase enu omo ho e wa ba omo to no na anu ho enti NDC wa de so akese se omo mane ma wenu bibibam ena ye pese ye to aso nti ekoba sa omadwin nyina beko how to win the next election instead of say ombehwe so aye adwuma ma Ghana for no na no ene nso na de omo downfall ebeba if you say Ghana for beka say our expectation yenta ye to abama mo ye ma mo this huge margin no mo ntimi anya amfamenti no President Mahama to save ono ani din ono anani munyam any party NDC so betimi akoso atena amamuo mu after 2028 election no mane nwene saade we ho mane nwene ho even though waka won manifesto mu say obeye constitutional changes bebre obeye constitutional amendment e be a simple with the majority no one o betimi aye but bibi to say we no eye entrenched process na be from no wa o see your friend macho provisions a very strong provision a war constitution muntino e basa e beje nadwen afiri adwuma e wo se oye eso na nani nyina beko hawa mewene hawa mestande me time ndi e be wiase no ubehunu na enema nyina akwaje ensamu enti no o mame brother mame fantu dwa se President Mahama nkan ba bia oh baby change ono dey on kan but ye beto aba no way before 2020 kura na buso bi say President Mahama oba o 4 years ago ibansi jai inya wini ye be ko Supreme Court that's what catch him na anyway top executive ba anti yes say ye can do ya back up na also to me okay ba me mo dey I don't know what plans but so mo ma we ba ma nhwe ya ebe twa mo adwene afri de yes omo yeso ne kasem no kasa o kan bebre ba kwa metin say o se afi no say Ghana for say wonu o ma ani say de o so dina o metwa oto no correct and they all come amete no correct and I believe say idea because ono no lose first one no o lose 1 million vote and over say see oba wini ye no so wa wini a ekobe say over 1.5 million and o dia wini and the say Ghana for no ya nyini says oh yeah de na de ne yampa ni kan fa so a ye betin atean so I believe say o company Mahama ebio ba bi ogina make say ba bi ogina no hoye toro no ba ko ne say ono wadi o mampani no bi pen yes enti mistake ya obi a oni bi da beye no so ono ya Ghana for mfanche no yes because ono onya maaye kora no onim efie ho yeah onimu corners nyina onim tokura ye wuramu yaade e wo ho enom enti ono no de expectation for the man no e wo soro ba brother na ye hwe se majority we o manya no e be bo Ghana na ehuma Ghana se Ghana ye di nokore wo ye politics mo pa de na ye to say the America for cancer America first say ye betuma aka say Ghana first there anka this parliament moyen say ye bedi ye ho nokra aka say Ghana first anka this parliament moyen nanso parliament wo ho say 8th parliament nso me ye hunu say parliament we so ayenya no 9th no eno na be boyen so mo ye Ghana first ye Ghana first anka parliament we moyen but you see e dia atwamu no omo ne abi omo ye no am ye susu say we abaye ne de nka ye e be boaye no if you say President Mahama wo absolute majority say opese ode assembly bill bi akọ parliament o work out o bawo wa mo obetimi aye president ko for the health insurance bill no eco parliament no and this for working out but because of say no more majority no omutimi pass bill no amane yenya ya hunu health insurance sabi na say no ebeye ebe boa president no
ama wonya ekwan aye ni nyuma na obeye no ebema at the end of the day Ghana for yebenya benefit efi ni nyuma no mu echen say better on say ni esi parliament owura governs Kwame Abuja wadikan ebo Ghana for kokoro ya NDC ni ona ya atinso ya ranking deputy BBB obo Ghana for kokoro say Ghana for ya ntiment ya muka January a enye yen o eya MPP for a eya den ya MPP for a if you say omo number ne ye pepe enti no we say me na me majority we say we na ye minority sa na time akwati a wo mo se nyame anya adom te se dia oka no na ya ntumi anya se dia oka no Ghana for na ye be sofa but anke ye na MPP omo dodo a omo majority a eye absolute a sa bill no ko omo de be ko parliament ananka sa nhihye no omo de akoda dada te se omo de call November announce November na omo ko majority and minority ho no enti me de me personally me jetum say kwan bi so no parliament we ebema Mahama president what me aye ne niema o se oye na ohia parliamentary approval no we be boa no ama na ye echen say bia ye be kwa akopa parliament bia ubetimi aye majority but bia ba 2/3 na unya but say majority we o manya no eba no 2/3 na omo benya enti no absolute o betimi aye enuma e wo so omo ye ema Ghana for ye benefit e wo ho nti for me parliament we no ebeboa eniema tete se dia ye keka wo mu ebinom kan na e wo se ye sesa we e wo se ye change we na ye we no eno na eba mu a bia ebeye hu kakra eniema ebeye hu no bi nso ne se emo Ghana ne se yaka kwa du ba ko a ye de abo ani PP aban ye wo da na akufo ado MPP ene se omaje besia dodo se parliament no aban no te akonwa so no onya majority for bebreba eba no besia bobia anhwe ye ombetumi abo owo besia bi e de aba be she Ghana fo nyina ye kon because oni padodo no honom no ene ya enhyeda emwayen ba se be ya government business betumi akoso nko ade with this parliament no ebeboayen and with this parliament say amfan faso bia mere Ghana de a Ghana for yentomda mesa ba osubio na mababa ebusa me call for sansa na meba osu ebusa say the margin say na open no said the abaya na open and you expected a margin bi anke betin ama parliament na quite competitive na yes we mu de omkoye pay na bibia but mebe no so over nana and I hotel in Kano so for the wonderful presentation no about the possibility yatwa ba na wie no kra no election house na Sompa yes say bibie fa batro no ho ne nsunsan so e ba kire nyina no Sompa ne hunu ka ansa na afoforo no aye ho production and ya ka say we lead the pack it's true and tina also they are provoking debate the here what the amu ha say enche ho asem Ghana nyina no be ya the bia ya woka we ya ka because ye kaka no kwa enche bia mu say the debate beto ho no the next one I say article 71 no because no man panyi ka say man panyi the resetting president also oba you know best scrap so we look at the article 70 ya ka 71 ya ka ho asem ya ye ba ye be ko bio na afi ya hwe niema ni bi o man panyi ka say obe no be ye free ho no anyway ni ho yi na maminti over also so the presentation any parliament I way come up parliament ba kono say yeah live for YouTube yeah live for anti o de ya ko Sompa TV o YouTube ho enkomo ni nyina wo ho ye de awie night camp for no kura na ya me wo mo so wo mo no so mo data no 12 ahomache no mo wi ni 5 night kings na say anti ana gbe nyina o mo le di ahene no night band of wonderful ubetimi akọ wakọ akọhwe nana mebo abaso pa moni adwuma papa yes na unim bibi sa parliament na eba ya atwam na anu yi wo mo ka se chempe chempe parliament no
se pesi hu Ghana no ne mfaso pa ebenya ene baabi e bepem akwa parliament na ye 8th parliament ya wo mutum mu a mo anwie o mo adwuma yi a ye frɛ wo the West Parliament aha enti chempe no ba ye no se no antimi amoade a ene na de because the majority carries the mutuo no kwan bi so ne yese no no moa boa e moa ne se de wo mo kwakoye no enya de beboa man no kore na se wo mo do so nti na wo mayo na ye kokonya hang parliament na asa akomfo a we tai ama obie ni aha no ye hu se ye wura governance Kwame Aboja adakulumura se bedwani ama ye hu se bibia ekoso te se ye betua kanom bosomi ye dikan new year num ne etoso mienu February ojefo ye ntimi anje obi a MPP fo nanso parliament ho na omo wa na MPP fo kire se omo ye majority ye omo so se omo na ye majority nom ne ade no woman ntimi amwa mane na esi ehunu ne yanhu ewie ne blame game na eba se anye yie de ye MPP fo enti na majority ne ye MPP e wo se ye gya wo mo ye de omo ebe ya mana bo oman no ene ye nyai na ne akwakoye no kama ato se bra na so ye majority no wa moa na amana anye ne yeso ye bo oman no na mo ma aman ma no hunu se wonye ku yese ye de ho bata wo mo na wo mo ata mochi enti esi ya chini yaba no excuse bi ani ho na bibie ni amomfa so bo no mo MPP meaning say omo na ade no ekura wo mo na mo say dade nsembiro mfofa ho a kire se wo mo ho sei nyame adom a edoso se na ade bia aba bedi mo nsem enti enya mprento so enya brenge masem afa back to constitution no eni mfie nan a ede ama mampanin bia yebeyi no no mampanin dada akofo ka asem ne bi se mfie nan ni swa enti ebe kura nka fanko mfie num ho no Ghana fo antwe ama no afi yewura tames bai wo kan bi na mampanin a yasan ato aba yi no ote apatem wono nso boso bi na enye wono majority a wanya abroso na be ma watimi aye changes bia Ghana constitution na da ho no so for say the wura mu sesi ama position na article 71 ebe cover ho a den so be me yie esan say ye hwe timamufo no su ene ye ban ene ye de chechire constitution no nti say tie bia se ye di mra no so say tie a eboa yen wo hwe majority case ordinance be ka constitution ena na ka se na nim begu ase na emum eye Ghana fo ene wo se na dwuma pa obebo no ye be propose say e wo se ye to ano so na mum sa amendment bi wo ho a yen ya suggest e de aba ansana wono ma ye ho adwuma eno na ya ye fredom bam no ye fredom no a Ghana fo nyina itimeto aba e na ekwa akoto ane ana da bi yenye ni sei anama yenyo mampanin ai sei wo bekro wode nhihye bi ba se assembly abato no kore be ya yenye na manyesem because uwura assembly ho na ye wo NDC fo ho ye wo MPP fo ho nso ye se eba assembly na politics bi anim na ye de na yenya NDC na MPP fo meaning say still na wo ho ente na yenye ntum na mra ente akiri ewie ye no Ghana mampani na nado begina TV so kan se ye kwa ye nyina nkoto ane ye pese ye na manyosem ma ansa na no wo modi nkomo kokoam ekwa wie chini ye masem ode betu dwane se wo mabọ matrekew because wo modo mampani ma obegina Ghana fo nyina nim ekan nenso ewie no wo mo anya ntum na Ghana fo nyina nso anya ntum enti se constitution nsesan beba se wodi mfie na awie wonto asonko mfie nwotwe a Ghana fo ene besusu na mum nyese wo manya majority nti na wo mo de beyo eba na saade a ene na wo mo de wo nsa ka ba bi eni kwan so wo mo de wo nsa ka ene gese ejudi ni nyina agu ete wo no susu se nipa ne nyadwuma yes if Ghanaians feel say nipa ne dwuma pa no na Ghana fo go say no then any problem say ye ma papa di mfie na kwa what is integrity wo hwe un say ye won Nelson Mandela Mr. Nelson Mandela wo hwe Dr. Nkrumah na dwene ne niema no de ya de ya Nelson Mandela and display such dexterity am here but
nsi ya onyaye ye yi ni free prison speech a oyeye no anye suicide na na kana anye de ye dem papa mu bi abaye wanfa intimidation bi amra brofo no sama ye but was set the lines and claim obi ehun ba bi also wegina enu ntine man sa heroism na say e man be ye hero bi obedance e wa kandifo ni nyina mu. So do you think say ebeyama President Mahama say even this because the can you know party for betting engineer yes individual be or no betting engineer or a party inclined and now be and yes or tolerated that thing and no ran komodie no e ko say ojeja no homa bi mu a se bi o mutimi ba abonten e be test waters kan sem bi no mu a efu Ghana fo bo o de saafo ni twetwa ne ho hia e be wie no na bete be bonsu enti wo mo nani na ho pa na edi kan wa ba bi pen wo no mu a ka wo ho a ma lusu ye no wo mo nten na yo wo mo da so system your bobby din so ma ote wonderful saafo na so na wo ma yeyere kura ya pese ye kasa me babies with what sharp teeth enti wadi kan ba bie no we dia kura de me se excuse bia nim me asama a me gina so de bia no se wo kan asem bi se wuni mampani da wuntime njeje no enti na His Excellency Kufu Adu ni bi da no wo jeje no an obi di wie no ye hunu se ye papa ne kan say ye no kure da bia kasa ase enti se wakwa aba wo niam ahwegu na hunu hyehye enti se saa ofan etoso mienu ekoye emprento so na nyame ampacha Ghana for san charge bio ene anhwe akini ye ne yemfa ne bio because ye kofa wuntimi mfansi wuti ba bia beto atwene no ebetimi awie asan bedura konwa no ho no na di mfiem na nipa kura wi rafi enti we no eye se ene niema na eso hyehye ne ye so obi di kan de adwene bi bae na amwa edi nkugo bae ne nne wo san ba yeso ono na nyansa ne nyina so no a miwura pe ba bi fa ne sekura yi ne firim se de be ya enimonyam no a Ghana fo ehwehwe ye di kan de ahye wo no ebebem na abamu yie nti we de anya blame game asem so wo weta so no wo ya adwene se mfie nan we a wo sere Ghana fo no wo ye adwuma na ama na boro mfie nan de so na ehunu se no ebia kai wo se ye de ka no ho eno na Ghana fo betimi aso justice ene constitution no wo se ye ko ho na ye ehwemu sanse wo constitutional amendment committee wo wo modwuma ne sen se wo munya amende ehwe bi o mayen nti wo betimi akom na wo makom yie se de be ya enkofa ha obi ama nti sa na ekoye se wo mo majority nti ye betimi de ensa ka constitution na ye ne bebe ho so no ne ye yi ase na soro ne nyina adwurebu parliament here abai we are okay as compared to the previous one and I say who entertain some fears Ghana for ne pe se de ye pe no sir because Ghana ye hwe policies o na ye de ato aba ye hwe botom ne ye kokko na ye de ato ye botom ene ye kokko nti wo de kokko bi ba na ne ye de no asa ye ntokwa ye de hisam ne ato atia wo utwa ye mpoa a ye beda na konwene ni sisi a na mom se wo ba na ye botom no ye enu achi nso no ye de enya kura kwan abefa so abeka no ubon say ya yetena say hu say papa yi wakasa e de atwi ye mpa o ne mo e ba direct de a ne so ya ebra ne po nti wani be ba ho so no na chance a wo nwene no ye ya nwene ne tikura de ato ho dada parliament we ye majorities carry the mutuo na say minority bo wo mammo we enye simple majority o na enye complex majority we absolute wonderful nti eboro so kra atrapo nti sa atrapo de a se tie bia mehunu se chiniye ma no wo minority no na wo mo ma sonofo no nyanam kra na wo mate awe because mo kire se dompe na aka nti se ne wo we nam a e wo se yebusa ba bia nam ne firi ndi wo mo ni bre pa ma Ghana fo hu so wo mo mom na aba aboso a o betimi aboa e na ya to ne bum edi ama nti se muara ne ye hwehwe adwuma papa no a wo betimi ayo no ne ye hwehwe enye complain aban we abobosia sen aban bia nti se wo wie na abeka se bosia na nka wo se aban no bokura no na wo ne yi nti wantumi ammo a wo di tura kire yen nti wo kaaka ye nema bi ama ehu se propaganda na adeje ye na mom
Say ye no kremu ne no kremu ampa de a de wo hwehwe no onsaka complain ni ho de aka ye adwuma yo enti ene absolute majority for no emfanto on ho so say woto kura na yeso wo muwura na Ghana mpuntu esine na so a yeso wo muwura yempe complain. But people are saying say Ghana you hear development at all. Yeah, hear mpuntu near the atoaba. So mpuntu me na ka se botum no oma onye ina for omukoko no mo onya de omko ombufu any development na nasa physical development ono oba oye bi pa betia kaka be circle Dubai de obekai UGM hospital Bank of Ghana hospital ni na ya de oye ne kama e-blog we hwe nim da bia ya ne born gala we pagya ne to twene kra we so ba yi kwan pa MPP kwan o ma yi wo Ghana ha no kwase o follow a o ma yi bi o ma ye ne ma ka se ya bomb o so follow na wa mfolo obede hu se wo yi kwan enti se no yesu ye mfolo na ye bra ye yi bi ato nkran ne wakwa akohunu okay na mo wo mfolo a wo hwede wo eda ona ho patam no wo ho area de no ye yi se ye nyi de na ye nyi akwan ne mum se ye yi wo nso wo mpotamu de a ene abanya yi akwan o ye de kura wayo na ba bi de wo yo no nso wo yo ba bi ansa na wo be yo ho nti ye de compare de be ka se onyi hwe eno na kine ye ma ne se ko tare atrema kura no mfie nwotwe wo ngu bi wantimi engu atrema wantimi engu bi na anu yi de a wo mugu ye no na ye mpepere ho ye pentem ne ye na ye de abatu ntira nti se ye nya adaje pa ye adwuma ehu se kwan ne ye no enye ne se ye mpepere ho kwan nti ka bia wafa nema emu edu obo break pe na ewro na kwan na ye ne kama no na kotare na wura afiro na fenet kokko na san atweneti porthole na asase no nti no adwuma no wo hene hwese adwuma ekoso ye wo nkutahodiefo a wo mo ne dom redi nkutaho a kire se Nkoranza mo de eba kohwede pokuase aye kohwede hayaye na ye firi wan na yakotu kasa o ano brebre ma ba ato ne mo kasa ya ne kanya abufuo ade pa na mompe kohwe pokuase ye wo mo de mompa munya ye ene ombejai sade Ghana fo kasa se asantefo se munya hwe ma wo mo ene se mo ba akonwa so yi ndi omo de kura ya adwen se won be se san ato amachine ye on be to amachine ye omo ntom me de fa me ho ben wo no mo a ukọ wo mo na so kosere wo mo no ana wa hu se wa wie odi ntira enti edu ba bi a eka ho bi opem so ka se ye de kom neto aba eti achine ye wankasa chine ye mpuntu nso yatutia no mo se ye de kom saa bre no wasi yi blog nanso yi blog no na no aduane me ni na no campaign ya na ekoso yi se degeta etodokono enti enne no saa questions na na yebusa enye complain bia enti absolute majority wo munya mprento so no wo munya adwuma CCA di aka se na ye ntumi amfa wo so no apenso no kine ye de ye gini dipa se ye betumi afa eno nti na ye pia ne so wonko enti ma wontie tie